Ngizawetha-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami nginguMsizi. Umculi kaMaskandi uGatsheni igagu lesophongolo sephumela obala ey'nkundleni zokuxhumana waveza ukuthi usethola i-voice note omculo odumile la khona iphuma umkhankaso ukuthi utshela abalandeli enxenxa abalandeli bakhe ukuthi noma kanxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka i-album yakhe kwi-social media ukuze kuphazamiseke ukuphusha komsebenzi wakhe omusha. Lo mculi kaMaskandi-ke ubhale kanje wathi-ke track 18 lona ngilungeke nginje. Ngeke ngathola i-voice note lapho omunye wabaculi abadumile enxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka i-album yami kwi-social media ukuze kuphazamiseke ukuphusheka komsebenzi wami omusha. Angiseke umuntu odalwe nempi futhi ngiziboni ngitreat-a empumelelweni yabafowethu noma-ke ngiyi-threat empumelelweni yabafowethu. Ngiyacela-ke ningangifaki ezipini zomculo ngila engikhona ngenxa-ke yengoma eclean. Mina bafethu uYouTube uyangikhokhela, angikaze-ke ngiwukhokhele ukuze ngithenge ama-views. Izingoma zami noma-ke ziyohamba zize ziyithole indawo kwabafanele. Noma-ke kuyahamba kubonakala ukuthi-ke ngiyondla noma-ke ngiyindla-ke beyiphika. Ngisabonisana nabafethu engisebenza nabo ukuthi ngiyidedele yini le voice note. Angithandi nokho ukwenza lokhu kodwa-ke ngiphoqwa-ke isimo. Kusho-ke lo mculi kaMaskandi uGatsheni-ke igagu lasophongolo. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ngabe mhlampe kufanele noGatsheni umculi kaMaskandi eyidedele le voice note lo mculo odumile sikwazi ukuthi simbone sizwe ukuthi isiphi lezathu senze ukuthi decide ukuthi-ke tshela abalandeli ukuthi abagxeke i-album yalo mculi kaMaskandi kuGatsheni igagu lasophongolo. Zindaba-ke lezi zithanda ukuthi zibe buhlungu kakhulu bafethu, okuyinto-ke ngiyibona ingekho right kakhulu ukuthi kungaba nomculi ophumela obala ethi-ke magxekwe i-album yomunye umculi noma-ke ethuma abalandeli ukuthi abagxeke i-album yomunye umculi. Bafethu, ahlambe comment section ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.